Veliki pozdrav ekipa! I danas za vas sam pripremio neke nove viceve koje se nadam da ne znate. A ako ste ih i čuli kojim slučajem, nije loše ponoviti gradivo. Prije nego što krenemo, molio bih vas ako još niste da se pretplatite na kanal, kako bi bili informirani o svim novim događanjima. Jednoga dana raspravljaju Amerikanac, Rus i Bosanac. Čiji je djed bio najniži rastom? Govori Amerikanac. Moj djed je bio 99 cm. Govori Rus. Po tim standardima tvoj djed je bio gorostas. Moj djed je bio 80 cm. Bosanac se snuždio, plače čovjek, suza suzu stiže. Pita ga, a što bi? Što plačeš? Što je tebi? Ne pitajte me ništa, djed mi je u bolnici. Šta je bilo? Išao jutros, penjao se po ljestvama, išao brati jagode, pao i slomio nogu. Baka kod doktora. Dragi doktore, tvrdim stalno. Evo sad u čekaonici dok sam čekala na red, minimalno 20 puta, ali niti ih osjetim, niti ih čujem. Doktor joj prepiše terapiju. Nakon par dana ulazi baka. Doktore, sada je još gore. Opet ih ne čujem, ali sad smrde ko sam vrag. Na to će doktor. U redu, sad smo sinu se pročistili, a da vidimo što ćemo sad sa sluhom. Provalnik. Ulazi provalnik u kuću i krene kupiti stvari. Odjednom začu. Bog sve vidi, Bog sve vidi. Okrenu se lijevo, ništa. Desno, ništa. Nastavi dalje. Kad ono ponovo. Bog sve vidi, Bog sve vidi. Pogleda na zid, ugleda papagaja. Nasmija se. O, ti si neki šaljivi papagaj. Kako se zoveš? Ime mi je Anđelko. Anđelko? Čudnog li imena za papagaja? Na to će papagaj. I Bog je čudno ime za Rottweilera, ali evo ga, upravo je iza tebe. Pijanog mladića iz birtije prate tamburaši. U to ih sretne župnik te reče. Nesrećo jedna, kakvi li te prate? Na to će mladić. Bolje i oni nego ti. Teretana. Jedan stariji gospodin odlučio se upisati u teretanu. I tako jednoga dana na treningu ugleda prekrasnu, mladu, atraktivnu brinetu. U to pozva trenera te ga upita. Recite mi, molim vas, na koju bi spravu trebao otići da impresioniramo ovu djevojku? Trener ga pogleda, odmjeri ga od glave do pete i reče. Probajte u predvorju, dolje vam je bankomat. Čovjek mrtav, pijan, u neko doba noći vraća se kući. Zvoni, otvara mu žena. Marš pijanduro jedna, vraćaj se tamo di si bio dosad. On ju pogleda i reče. Ljubavi moja, nosim cvijeće za najljepšu ženu na svijetu. Ona se odmah razježi žena ko žena. Dragi, a di je cvijeće? A di je najljepša žena na svijetu? Ginekolog. Jednoga dana ginekolog naleti na svoga prijatelja. Te mu reče. Stari, baš dobro što smo se sreli. Imam za tebe jednu dobru, a i jednu lošu vijest. Reci. Loša vijest je da tvoja žena ima jednu neugodnu spolnu bolest. Koja je dobra? Dobra je ta što ju nije dobila od tebe. Dva prijatelja razgovaraju tako o braku i tradiciji, te jedan reče. Ja sa svojom dragom nisam imao seks sve dok se nismo vjenčali. Da li si ti imao? Ovaj ga pogleda, malo se zamisli, reče. Čekaj malo, šta si rekao? Kako se zove? Dopratio mladić djevojku pred zgradu i sad ofiraju. Viče joj. Daj malo, nemoj biti takva. Ne dam. Daj malo, što ti je? Pa ne znam, ma daj. I sad oni daj, ne daj, daj, ne daj. Potrajalo to neki pola sata. Kad jednom silazi njena sestra i ljutito viče. Znaš šta? Rekao je tata, ili mu daj, ili ću mu ja dat, ili će mu mama dat. Samo mu reci neka makne ruku sa interfona. U New Yorku Škot upita taksistu.
Koliko vam dođe vožnja do Manhattana? $20. Pa to mi je puno. Ili može nešto jeftinije? Ne može, reče taksista i ode. Škot potrča za njim. U nekih 5-6 minuta uhvati ga te upita. A koliko sad? $20. Taksista ponovo ode. Škot potrči opet za njim. Nakon nekih 15 minuta uhvati ga i upita. A sada? Sada je $30. Kako sad 30? Idemo u suprotnom smjeru. Crvenkapica šeta šumom i odjednom iz grmlja začu glas. Šta imaš u košari? Da se malo onako preplaši i reče. Imam mesa, imam kolača. Na to će glas. Imaš još nešto? Imam soka, imam voća. A papira nemaš. Hoda uso ulicom i ususret mu prilazi djevojka. On pomisli, joj, kada bi ona moja imala takve noge. Nakon nekih 100-tinjak metara nailazi druga. Joj, kada bi moja imala takvu guzu. Nakon još nekih 100 metara nailazi mu i treća. O, kakva ova ima grudi. Dolazi kući, otvara mu fata. Ljubavi moja, ja ti cijelim putem mislim na tebe. Dva starija gospodina razgovaraju. Reče mu. Daj mi reci, stari moj, kako te služi ona stvar? Ovaj odgovori. Ko mladića? Kako ko mladića? Lijepo, ja mu nađem posao, a on neće da radi. Pijanac. Ulazi pijanac u birtiju i reče konobar, molim mi jedan dupli viski. Ovaj ga pogleda i reče, uslužujemo pijane goste, žao mi je. Izlazi pijanac van, nakon 2 minute ulazi. Konobar, molim mi jedan dupli viski. Da pogleda, rekao sam vam lijepo, mi ne uslužujemo pijane goste. Pijanac izlazi van, po 3. put ulazi. Konobar, može jedan dupli viski? Što si dosadan čovječe, ne može. Dobro, jel može onda jedno pitanje? Ajde recite brzo, imam posla. Ima je u gradu koja birtija gdje ti ne radiš. Hoffmanove kapi. Čovjek i žena došli kod ginekologa. Ulazi žena, nema je sat, nema je 2. Napokon izlazi doktor i reče čovjeku. Vaša je žena impotentna, ali nemojte se brinuti, to smo riješili. Dao sam joj Hoffmanove kapi. Ovaj ga pogleda i reče, doktore, vidi vam Hoffman. Muž dolazi kući mrtav pijan. Otvara mu ženu i normalno kreće paljba. Gdje si bio do sad, vidiš koja je doba noće, što zaudaraš na alkohol, di si ti do sad? A oprosti ljubavi, krenuo sam kući na vrijeme, ali naletio sam na starog prijatelja i onda smo otišli, imao je momačku. Momačku? Na momačkoj si bio? A tako znači našli ste neku drolju, neku kuru ste je razvlačili tamo po fotelji, po trosjedu, jeli, pa malo redaljka, a? Što ti pričaš ljubavi? Pa nije, popili smo koju više, ali nije bilo nikakvih žena. Ma šta ti meni pričaš, ko da ja nikad nisam bila na momačkoj? Čovjek i žena kod psihologa. Žena će. Doktore, moj dragi me uopće više ne primjećuje. Nisam mu zanimljiva. Nisam mu atraktivna. Doktor se naglo ustane, priđe ženi, strasno ju zagrli, počne je ljubiti i milovati po drugu. Tad reče čovjek. Ovo vašoj ženi treba. Barem 3 puta tjedno. Čovjek ga pogleda. Znate šta, doktore? Ja je mogu dovoditi ponedjeljkom i srijedom, ali petkom nikako. Imam trening. Punica. Žali se prijatelj. Jao, stari, koji sam glupost jučer napravio, ne možeš vjerovati. Što je bilo? Došla mi je punica i sad na ulaznim vratima pružam joj ruku, poljubi je u jedan obraz, ona vrisnu. Ja u drugi, ona je još jače. Pa šta je? Jao, pogledat, zaboravio sam cigaretu izvati iz usta. Dolazi čovjek u salon kupiti rabljeni auto. Čim je stao kraj jednoga,
dolazi prodavač. Ovo vam je, gospon, odličan izbor. Ovo je vozila jedna bakica samo nedeljom na misu ili na plac. Nikad ogreban, nikad udaren, prava prilika. Ovaj se okrenu prema drugom, a ovaj tamo, gospodine, ista priča, samo druga bakica. Husu i Fatu u sred noći probudi zvon. Diže se Huso, dolazi, ključava, kad na vratima pijanac. Vidno te tura, uredio se, samo tako. Viče Huso. Stari, ajde, molim te, ko brata, ajde, samo 5 minuta da me malo pogledaš. Huso ga pogleda, nema šanse, 3 sata ujutro, a ti si pijan kao zemlja, idi uzmi taksi, još ćeš nekoga da ubiješ. Samo piju vrata. Vraća se u krevet, Fata ga upita, što je bilo, ko je to? Pa neki pijanac, hoće sad da ga ja idem gurat. Čekaj, nisi mu pomogao? A daj, pa u ovo doba noći. Ajde, molim. Da si zaboravio prošle godine kad smo ja i ti ostali u Hvaru, kako nam je onaj dobri čovjek pomogao. Huso malo razmisli, bi mu žao čovjeka, obruče se na brzinu, izlazi van na kišu. Ej, di si? Ne vidim te, di si? Evo me na ljuljački. Muž i žena sjede na livadi i promatraju krave. Odjednom bik skoči na jednu, počne raditi posao. Tako gledajući, žena reče mužu, daj mi reci, jel ti znaš kako on zna kad krava hoće? Pa znam, osjeti po mirisu. Žena će na to, a šta je tebi, ti si nešto prehlađen? Što misle djevojka, prostitutka i žena dok vode ljubav? Djevojka misli, samo da ne ostanem trudna. Prostitutka, samo da mi dobro plati. Žena, trebalo bi ovaj strop pokrečiti uskoro. Čovjek kupuje kartu sa kinom. Prodavačica ga upita, prosite, a šta mi to na ramenu? To je moja vjeverica. Kud ona ide, tu idem i ja. Žao mi je, gospod, stvarno mi je žao, ali ne može životinja u kinodvoranu. Ovaj ode u WC i stavi vjevericu u hlače. Kada je ušao u dvoranu, smjesti se između dvije starije udovice. Počeo je film, a ovaj jednači. Draga moja, ovaj između nas izgleda neki berznjak. Zašto to misliš? A, vidi, raskopčan mu je šlic. Draga moja, što se ti toliko uzbuđuješ oko toga? Pa u našim godinama mi smo ih vidjeli i malih i svakakvih i velikih. A znam, ali ovaj njegov jede mi kokice. Dragi moji, to bi bilo to od mene za danas. Nadam se da ste uživali, da sam uspio malo da vas zabavim. Ne zaboravite na svakodnevne probleme. Do sljedećeg videa šaljem vam puno pozdrava.